Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kinong lambat git khot jong khasi students union dak jing snokti langgu ka RBYF nenta ka sngi kelahir kirki shok College of Agriculture kedem kulai hari boy hadin ke jingyo jingtep jong ka jingwan hiar jurub jong menteri ketanan agriculture and farmers welfare jong sarkar pedeng Narendra Singh Tomar ya kate ketanan pule ha kedem kulai nakaliang kaseng KSU ha ke jingelam usamla Donald V Thaba General Secretary samla Bank Board Parliar Vice President ke KSU Samla Ferdinand Kharkamni President ke North Khasi Hills District ringkat berkispa ngut idhot kiblapan abru dek plakat hak kerdop jong kate kasnat puli ringkat ke jumpertasla hak mat menteri Bakum ki Samla puli kim kwa ya college henry ka sarkar ke deban aida ka Central Agriculture University hak kate ke jaka namar kumbalong mentala penlong ya kate ke jaka puli kum ke College of Agriculture ka bahab ru hapok ke jingpet jong Central University Imphal, kaba ome hap satia kat kum gajing temu ba gajing kular jong sarkar bante ya ka university kabla shimru ya ka jaka kaba he kumba arts pa saupo acres hakate ka singi nakaliang ka KSU kala pendam ru ya kijing tho ba kisain board patho College of Agriculture bakum ka seng kam kwa ka college hinde deban ai da ka university Penbechwa ba kani kamde ka CAU kamde ka Central Agricultural University ne ka College of Agriculture ka bolong affiliated but ka Central Agricultural University ka ba dan headquarter hapo Imphal kani ka CAU ka badan hapo Imphal kadan ki colleges saman lagi jela ki bahap hapo ka than chtai lamingi ni hangni hapo jelar ki dan ki colleges kum Sugar Hills kawai hangni but ini ki colleges kilong affiliated with ka CAU Imphal but kejinglong affiliated ki jongki but ke CAU Imphal kalong ba ki dan sini ki yo tang jaka andre ngipe ki samla puli ki jongi ki khna puli ki jongi ningkong swa ibun kim yo admission hakini ki colleges kim yo admission hang te po CAU hang te ho omyam but kinong rap ru ni bekin de yo than kita ki jing mentoi ni te benefits na kini ki na ka CAU Imphal ngila balong but kadau petenrai pada ka bangi wan ban protes sang ni kalong namar ba Union Minister of Agriculture and Family Farmers Welfare Narendra Singh Tomar wan yu kejat hang ni mat ka jingwan yu kejat jungu ka di bu wan pli ya katuk ni kisnat jong ni ka university andre ka badan hang ni ka mangi ong mene ka di ka COE hausam arhajar sipau ban supai ban sekretiang biang sedien ka central government kala submit ka proposal ba ke jela Meghalaya Kaladon kam la ka jong ka agricultural college namar ba ka Meghalaya ka di ka agrarian state ka begbabun hi ki ba im ka kamay jakpo wet di dagarap karyang te kata ka proposal klaya chakmat adu arhajar khatsan ru mirang yo jing tip ba Kaladon ka jing kentu na nakaliang ka Ministry of Agriculture ba de banyak no step ban pentrikam no ban yo ban seng no ya kata ka Central Agricultural University ka banamlong affiliated apo ka Imphal ndre ka banlong autonomous bank ka ba ka headquarter jongka kan dei bihang ni hapo kerdam kulai ti hendrei hadin nang ta kila yo ru ka jaka na po ka government of Meghalaya kani ka ba arspa sangpau ekar
bakin seng ya kata ka university andre hadin habut kat nang ya kisnam bade apa dengan jeng kemen jeng kipat ba apa dengan jeng kemen jeng samla puli bakin nongrab bakin yo ya kata Central Agricultural University hausi kala mi insan ka kubor ba kinam seng shu ya kata ka university kinam pankha shu ya sakwe university apa than stilam ini yang kerdem pulai penban kila seng penban ka College of Agriculture ka banlong affiliated hi berkati ka CAU Impal ini ke jingle jeng sarkar kalong kumba kam khinsnap kalong kumba ka kendo thala ya ke jingkular ya ki pat ke beri hunyu terap ya ki pat jeng jela Meghalaya kalong kumba thok bersyukur bam khinsnap yangi bade lor kani kanong remba nakaliang kaseng nakapor kala pelong ba kin penmi no daka College of Agriculture hajaka jeng Central Agricultural University ngila pelong nakaliang kaseng ke jeng ki hangi habang ngila penkela kerteng ya gani ka COE syaka CAU di hadir nang ta nalor ke jeng ki ngila persang ru banyak kendu ya ki menteri napo sarkar padang tiba-tiba ya ka tenat rep tenat riang tinggal alit cepo dali ustam arhajar arpuai ngilai kendu aku tu kapor ngira artli kimat kawai kedi nementa bingin yo vice chancellor dikasih apa nihu berkawai kedi ban penkloy nomor mar ban seng ya ka CAU hajaka jongan ni ka CUE ngilai alit cedalhi ngilasa kapto kan sini ningim ya kendu bar kedi bakadang dan ke election jong Assam te union minister power no English po goti apor bingilit po goti ngilai yo ban submit ke memorandum berkata kedi ke memorandum ke baar ke memorandum ke benkong ngilapa da kamil kawarjar kat kandahi barhausam arjar arpuai aka laiterik ubanai march ngilayo ban submit ya ka memorandum malayo ban kran uni uju hi menteri markhmat alor ke jingdon kam jongga CAU bangila peso ba ka jingset syukur jongga sarkar India kalong ke bamla ban priang gipat ba kalong kumbaken kalong bakale mina yangi namar ba ningkong popular hadin pada ka ai perman di UAE barit di helor kan nong remba hadin arsenam UAE ba ka sarkar India ka sangap kuman kam shimla pesngawe helor ke jing dawa ka jungi ngilara ngilong ba ka jingman jungni ngin pelong beng ka jing ki mentang ngilang sepelong dang komni ka jing ki andre ba lada kini ka jing ki jungi kamlong ka ba seiso lada kimpen sngow kiti skor ki badan chedel hi ban ai ngi kata CAU ka ban ai jing mentoy igi samla pulia igi nongrap kamot nyimpan si ba lada ngi pelong beng ini ki jing ki lada ki wan beng ki ki officials napo ka Ministry of Agriculture but Farmers Welfare ka jing ki kan long ka kham tingi susu.